Ok, današnje tekmovanje bomo začeli z formacijo žensk in to je Queen Bees in jih kar prosim, izvolite na oder. Bravo, to je bila prva otvoritvena točka, ker je tekmovalna skupina le ena, bo naša Anita že kar podelila spominske medalje, te so malo drugačne kot ponavadi, so take božične, ker Božiček bo zdaj videl, koliko so bile punce pridne letošnje leto in jih bo potem za Božič še dodatno nagradil. Mi pa bomo zdaj počasi šli na eno luštno zadevo, ki jo pripravljamo že nekaj časa, danes se bo pa zgodila. Namreč v Sloveniji se je rock'n'roll začel že zelo dolg časa nazaj in med tistimi prvimi plesalci iz te generacije so še jaz pa Mirjam, je pa z nami tisti, ki je rock'n'roll prinesel sem. To je Fredi Nova, ki ga vabim, da se nam pridruži tukaj in pove kakšno o rock'n'rollu tistih let. Lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da se po 50 letih, ko smo začeli, še vedno rock'n'roll pleše v Sloveniji. Jaz nisem nek rock'n'roll plesalc, ampak hodil sem na seminarje v inozemstvo, v Nemčijo, Avstrijo in sem videl, da je to v bistvu interesantno, da bi to šlo tudi pri nas. Takrat smo imeli plesno šolo pri Tinetu Rožancu, v kleti direkcije železniške in tam smo začeli s tečaji. In Mirjam in Marko sta bila ena od prvih tečajnikov. Kaj naj rečem? Vesel sem, da vas vidim, vesel sem, da se dela še naprej. Tale COVID nas je vse, ki imamo plesne šole in plesne klube, precej kaznoval, da je ljudi v bistvu manj v šolah, plesnih parov je tudi manj v Standardu in Letinu, tako da upam, da bo šlo prihodnje bolje in vam želim čim več uspehov, tekmovalcem pa tudi, da poskušajo sprejeti poraze športno in se veseliti zmag prav tako športno. Najlepša hvala. Hvala lepa, Fredi, čast nam je, da si nas obiskal po tolikem času.
Zdaj pa ga bomo presenetili z našimi plesnimi nastopi pravih rock'n'roll parov, takšne, ko je on pripeljal na slovenski parket nekdaj, mi pa nadaljujemo še zdaj. Na oder prihaja plesni par Jaka Vrevc in pa Tjaša Korvar, številka 20. Zaplesala bosta plesni program. You see, I'm Gat. Odlično, to je bil prvi plesni program današnjega rock'n'roll tekmovanja. Na oder pa že prihaja njegov brat Žiga Vrevč Lajpah in pa njegova plesalka Sara Škaler. Hvala lepa. No, to je bila kategorija Contact Style, nekdanji B razred. No, za časa, ko smo mi začeli, je bil samo en tekmovalni razred. Danes pa imamo polno tekmovalnih in starostnih in nivojskih kategorij. Torej, po Contact Stylu prihaja freestyle, tudi v tem se nam bojo pari predstavili s plesnim programom. Najprej moram pa seveda počakati, da turnirska služba zaključi, da vidim, da so že podatki sprejeti in da bomo lahko vsak trenutek nadaljevali. Prva se nam bosta predstavila Jaka in Gaja. Še malo počakamo. Zdaj pa mislim, da sodniki že imate in gremo. This is the moment you put it for. Taking a breath, stealing your mind, and all was wrong. We're like, we're on. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's on this moment, don't care what can gather. You're from a dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blood devotion. There's something breaking at the prick of every wall, it's holding on.
Odlično. To je bil talni program, plesni program v freestylu in imamo še en plesni par, to pa sta Luka in Evelin. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. You shut my nerves and you rattle my brain. You make the love got the man insane. You broke my will, what about a prayer? Heaven is the greatest, you written balls of fire. Odlično. Torej, ogledali smo si talne programe obeh članskih kategorij, kontakt in freestyle. Mi pa gremo v tisto kategorijo, kjer se danes vse skupaj začne. To je kategorija mini. V naših letih, ko smo mi začenjali, smo bili najstniki tam 18-19 in smo se kot že člani, se reče temu, začeli ukvarjati z rock'n'rollom. No, danes gre pa to tako, da začnejo že mladi fanti in punce tam nekje stari 8-9 let, lahko tudi kakšen mlajši, in dobimo mini pare. Namen kategorije je bil, da premaknemo na začetku tudi, če imamo samo dekleta, da naredimo plesne pare, kar dve deklice skupaj. No, kasneje se je pa pač izkazalo, da vse punce nekako vendarle dobijo plesalca in mi imamo tukaj zdaj že pripravljene plesne pare iz Tržiča, ki bodo danes nastopili. Imamo tudi dva para, to je Anže in Ema, številka 2, izvolite. Odlično, copatki letijo v nebo. Ne, kar počakaj. Tako kot tvoji copatki letijo v nebo, smo si pa mi pred leti izmislili eno drugo luštno zadevo, kar obuj si copatek, dej. Namreč, ko prideš na prvo plesno tekmovanje, si ponovadi ta zadnji ali pa tudi, če ni, v vsakem primeru smo se odločili, da bomo vsakmu, ko prvič nastopi, podelili medaljo že za sam začetek. Jaz vama čestitam. Medalje podeljuje Boštjan Pavček, predsednik sekcije za akrobatski rock'n'roll pri Plesni zvezi Slovenije. Danes je tudi tehnični sodnik, torej v dvojni vlogi. Jaz vama želim še veliko takih rock'n'roll tekmovanj kot danes, pa upam, da bo takih medalj pa pokalov še veliko. Hvala lepa. No, na oder pa prihaja drug plesni par, prav tako iz plesnega kluba Tržič, Lan in Julija. Vidim, da imate ful močne navijače, bravo.
Odlično, no tudi vidva bosta deležna najprej ene medalje za vajen prvi plesni nastop. Ta medalja je najbolj pomembna od vseh, to da veste. Ta prva je najbolj pomembna, pa ta zadnja, ko zaključa svojo kariero. Zdaj pa bi prosil, da še Anže in Ema pridete nazaj na oder. Trenerji, help, pomagite, kar pridita zraven. Čakaj, stoj. Boste naredili eno skupinsko sliko, medtem bomo pa mi tudi zvedeli uvrstitve in bomo podelili še medalje za današnjo tekmovanje. Torej, danes boste imeli kar dvojne medalje, pa to svet ni videl. Kaj tazga je lahko samo na rock'n'roll tekmovanjih. Naša Anita je že pripravila tudi ena taka simbolična darila. Zdaj samo še čakamo rezultate, še nimamo. Jaz jih še nimam. Ja, medalje bo podelila naša draga prijateljica Poljanka, ki je predstavnica Olimpijskega komiteja Slovenije. In zdaj ne vem, kjer ga naj ta prvo povem, pa pojmo z drugim mestom. Drugo mesto, Anže in Ema. Stopite naprej. Čestitam. Vidim, da so ocene toliko skupaj, da skoraj je bilo nemogoče zračunati, ampak nekako je ta računalnik pol vendarle zračunal, da vas je razdastil. Tako da danes prvo ali drugo mesto oboje je zmagovalno. No in prvo mesto Lan in Julija. Oba plesna para prihajata iz Tržiča in jaz upam, da imate še kakšnega vzadaj, da bo že na prihodnjih tekmovanjih mini parov kaj več, tudi pri nas v plesnem klubu Plesno mesto bodo. Še enkrat čestitke, pa kakšno slikco bojo naredili fotografi. Hvala lepa, mi pa že gremo naprej. Naša naslednja kategorija je kategorija mlajših mladincev. Imamo kar nekaj plesnih parov, pa začnimo številko 5, Lionel in Neli. Sama. Zdaj pa lahko, ja, malo smo imeli še tehničnih težav, ampak zdaj pa Lionel in Neli kar izvolite na oder. No, navijači se prebujajo tudi malo više gor na tribuni, pa gremo. I know you do, the things you do, the things you wanna hide and happen just for you. Like FBI, CIA, the game of hide and seek is all you wanna play. But I will find, I'm finding out what's going on, what are the things you wanna hide, the things you feel so deep inside. I wanna get to know you, get inside your mind. You say you never wanna leave me anyway. You say, oh, you never wanna lose me, so you say. Dobro večer, ostavim te, ko si na chatu ignoriraš pikanje. Je kažari, obim oči, kri zapijam in pa ti kokatim. Se zanim, da imaš problem, ko solze tečejo, dotikati se ne smem. Ko ponoriš, ne dovoliš, dihaš mene, a za fine oživiš. Hej ti, dodala si me mala v srce. Hej ti, dodala si umazano ime. So you say, hey dear, dodala si umazano ime. Hey dear, dodala si me mala v srce. You say, oh you never wanna lose me, so you say. Odlično. To sta bila Lionel in Neli, mi pa že kličemo par številka 7, Ivan in Lara. In gremo. I stay out too late, got nothing in my brain. That's what people say, that's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the players wanna play, 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 play.
To sta bila malo v hecu Ivan Matija in pa Lara Laura. To je naš interni hec, ni treba, da veste, zakaj gre. Mi pa že kličemo naslednji plesni par številka 4, David in Amadeja. Yeah! She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put Van on the jukebox, got up to dancing. She played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using a beat for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. And now with us said I welcome in his closing Odlično, tudi vidva ostaneta kar na odru. Boštjan, bi te prosil. Namreč Amadeja danes prvič pleše, drži? Drži, ne. Torej, še zate medalja za spomin na tvoje prvo rock'n'roll plesno tekmovanje. David, Merki, fajn plesalko si dobil. Pazi, da ti ne bo kdo speljal. Ok, mi pa že hitimo k naslednjemu plesnemu paru, to je par številka 6, Nik in Leoni. Leoni, Liza. Come on. She's a girl with the best intentions. He's a man of his own invention. She looked out the window, she walked out the door. But she followed him and he said, what you looking for? She said, I want something that I want. Something that I tell myself I need. Something that I want. And I need everything I see. He's been living in a pure illusion. She's down to come to her own conclusion. Right when you think you know what to say, someone comes along and shows you a brand new way. He said, I want something that I want. Something that I tell myself I need. Something that I want. And I need everything 'cause it's so easy to make believe it. Seems you're living in a dream. Don't you see that what you need is standing in front of you? Want something that I want. Something that I tell myself I need. Something that I want. And I need everything I see. Odlično, Nik in Leoni. Mi pa kličemo naslednji par, to je par številka 3, Jaka in Hana. Red velvet rocking jam. I'm gonna show you why I put it there to build a rhythm
Odlično. In mi hitimo naprej. To bo par številka 8, Gašper in Tara. Once upon a time there was this guy called Johnny. He was kind of shy and so in love with Connie. But so was so smarty, who played it cool. The king of the party, but oh, what a fool. He didn't know how to twist. He didn't know how to make a girl insist. He didn't know how to move. He didn't feel the groove. He didn't know how to twist. Twist. He didn't know how to twist. He didn't know how to move. He didn't feel the groove. He didn't know how to twist. Once upon a night there was this guy called Johnny. He was kind of high and dancing with his honey. The queen of the party proclaimed him king. Why almost naughty was left in the ring. He didn't know how to twist. He didn't know how to make a girl insist. He didn't know how to move. He didn't feel the groove. He didn't know how to twist. Twist. He didn't know how to twist. He didn't know how to move. He didn't feel the groove. He didn't know how to twist. Hit it, Johnny. Twist of love. Gašper in Tara sta bila to, mi pa hitimo k naslednjemu paru, paru številka 9, Maja Amadej in Sara. J'aurais tout fait pour toi, lever, baisser les bras pour t'aimer plus haut que moi. Ah, j'ai bien changé, tu vois, tu me reconnaîtras pas, tu n'es plus rien pour moi, que souvenir en éclats. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Tu m'as donné des ailes dans le ciel. Je me suis envolée pour être loin de toi. Je suis toujours là. Une autre version de moi, celle qui ne pardonne pas, celle que tu as laissée là-bas, marche encore bien droit. Je serai face au vent, libre sur mon océan. Je serai loin devant, pendant que tu redescends. Je suis toujours là. Je suis toujours là. No in prišli smo do konca našega finala. Hvala Maja, Amadej in Sara. Ravno kar sem dobil pa informacijo, da je en fant ukradel en neprecenljivo vreden poljub eni punci in zato na oder kličem detektive, da to zadevo raziščejo. Torej, toliko denarja je vreden ta poljub, treba je najti tistega tatu, pa bomo videli, če nam bo to uspelo. Za vas plešajo pa samo svetovni prvaki. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar,
always first to arrive. He la 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 la. Barricade, stretch, stretch. Do not enter, stop right there. Protecting the crime scene. He la 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 la. I'm a careful detective, tippy-toe. I find clues at the crime scene, he la 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 la. Footprints, is it a bear? Or is it a lion? All into my bag of clues, he la 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 la. Who could it be? But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even got me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. No, in kako je bilo s tem poljubom, ki je bil ukraden, punca ga noče nazaj, oziroma prav, da bi še kakšnega dala več. Tako da fant, ki si ukradel priče, punca te čaka. Na 7. mesto pa danes sta priplesala David in Amadeja. Kar hitro na oder in pol tukaj tudi ostaneta. Poljanka iz Olimpijskega komiteja in pa Anita iz Plesnega mesta vam bosta poklonila spominske medalje. Letos so prav božične in pa diplome. Na 6. mestu pa imamo Nika in Leoni Lizo. Čestitke tudi vama. Na 5. mestu Lionel in Neli. Na 4. Jaka in Hana. Na 3. mestu Maja Madej in Sara. Na 2. mestu Ivan in Lara. In ostalo je še 1. mesto, tisto najbolj zaželeno, Gašper in Tara. No, jaz bi zdaj prosil fotografe, da takole naredite slikce prvih 3 parov posebej, pa pol vseh skupaj bomo jih postavili tele ta prve 3 tudi nazaj. Čestitke vsem, najprej za današnje uspehe. Tako, ja. Zdaj pa prve 3 prosim eno slikco posebej. Super, zdaj pa prvi 3 počepante. Ostali pa odzad. Pejmo, hiter. Odlično. No, finale pokala Slovenije, v akrobatskem rock'n'rollu, skupinska slika, imeli bomo seveda to tudi posneto. Zdaj pa kar ostanete na odru
Dale boste malo mogoče nohte grizali ali pa saj malo treme pa bo, ne? Namreč rezultati skupnega pokala za celo leto so se malo danes premešali, mogoče ste že malo računali, da bo tako, pa ni, zdaj bo pa malo drugače. Tretje mesto na finalu pokala Slovenije za celo leto, Lara in Ivan, tretje mesto. Drugo mesto, Hana in Jaka. Odlično. In prvo mesto v pokalu Slovenije za celo leto, Tara in Gašper. Ostali plesni pari lahko greste že dol in se veselite vaših uspehov današnjih. Vi trije boste pa še vas 6, ne? Naredili še kakšno fotografijo, da bomo imeli za Rock and Roll News, ki ga je včasih urejal Lado Bizovičar, če se ga še spomnite, za revijo Antena. Hvala lepa vsem parom, mi pa, ker nas preganja čas, že hitimo naprej na naslednjo kategorijo. To je začetna članska kategorija, včasih smo rekli C-razred, danes pa rečemo Couple Dance Show in na oder prihajata Martin in Klara. Izvolite. The funky monkey beat, let's shake it up. Fried eye, bushy tail, buy the cookies that you sell. Spin the bottle, truth or dare, they can stare. I don't care. Listen to the melody, sing the song along with me. Give a little booty shake, it's the fun we're gonna make. Mama, cherry pie, got a sweet keep and that's right. Take you on a magic trip, love is what you're gonna get. I just wanna let you know. 3, 2, 1, go! Pop the music, pop, pop the music, pop the music, pop, pop the music, honey, pop the music, pop, pop the music. Pop the music, 3, 2, 1. I wanna pop the music, pop, pop the music, pop the music, pop, pop the music, honey, pop the music, pop, pop the music, pop the music, pop, pop the music, honey, pop the music, pop, pop the music, pop the music, pop, pop the music. Čist do konca, pa tudi če muzika zmanjka, z vašim aplavzom sta priplesala Martin in Klara. Zdaj pa tako, ne, Klara, danes je to tvoj prvi rock and roll nastop, mislim, da ni prvi plesni, ampak vseglih enkrat je treba začeti in zato tudi tebi za spomin ena medalja, Boštjan ti jo bo dal, tudi trener tvoj. Jaz upam, da jo boš imela prav na posebnem mestu doma v sobi, in zraven še kakšno slikco današnjega nastopa, fotografov imamo kar nekaj, tako da spomini ne bodo izostali. Zdaj pa za današnjo tekmo boste dobila tudi že medaljo in pa diplomo, kajti čeprav sta bila edina, je vajin nastop ravno tako enakovreden vsem ostalim. Torej 2 medalje, prva tekma, pa to svet ne videl, in pa še luštne diplome in pa naše plesačke Rock and Roll Forever. Hvala lepa. Imamo slikce, imamo. Ok, in hitimo naprej v kategorijo starejših mladincev. No, tukaj se pa pri tamalih ste prej opazili kakšen majhen dvig, pa kaj podobnega. No, pri starejših mladincih je pa akrobatika že majčkeno bolj izrazita, se že pomikamo v višje sfere in Tibor in Tonja nam bosta pokazala, njuna številka je 11 in kot prva otvarjata tekmovanje v kategoriji starejših mladincev.
looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a rookie, she's coming, cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, cause everything you make is true. Pull it apart, put it up alone. Just like no time ago is known. So you better run away, baby. Well, let me think, what should I do? So many eager young buddies that I'd like to pursue. Not even though they're eating out the palm of my hand. There's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, cause everything you make is true. You pull it apart, put it up alone. Just like no time ago is known. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you're scared, you better run. You better run. Super, Tibor in Tonja sta bila to. Starejši mladinci, hvala lepa za vajen nastop. Mi pa na oder že kličemo in hitimo. Matic in Izabela, številko 10 bosta naslednja. Tudi vama veliko sreče. Gremo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Odlično, Matic in Izabela. In le en plesni par nam še ostaja v tej kategoriji starejših mladincev, to pa sta Lovro in Ana in njuna srečna številka 13.
Hvala lepa, Lovro in Ana. Zdaj bom pa prosil našega DJ-ja, da da eno od Jerry Lee Lewisa. A imaš kakšen komad, boš ga spustil nam par taktov, tako da vam malo sveži spomin, pol pa par besed o tem legendarnem glasbeniku rock'n'rolla. No, v letošnjem letu so se posnovile kar nekatere legende, bomo rekli rock'n'rolla, pa bomo pustili Olivijo Newton-John briljantincem, pa bodo morda nekaj več povedali na njihovem dogodku, mi pa bomo, ker smo bolj navihani, tako kot Jerry Lee Lewis, povedali par besed o njem. Letos bi, oziroma je štel 87 let in se je v miru poslovil, ampak za sabo pustil velik album, veliko albumov svoje glasbe, celo 40 se jih je nabralo. Najbolj poznana skladba je Great Balls of Fire, če pa bi jih naštel še tukaj, jih imam pa kar nekaj napisanih in danes jih bomo ene par še slišali. Ne povem še to, da je začel pri istem producentu kot Elvis Presley, da velja njegova skladba Great Balls of Fire za eno najbolj prodajanih singles in pa tudi na svetovnem spletu jo najdete v mnogih izvedbah. Bi vam pa predlagal, da si ogledate film o njem in kdor želi, mu lahko pošlje tudi zripanega iz neta s podnapisi, tako da si ga boste lahko gledali doma. Res zanimiva zgodba, kako so nekdaj glasbeniki uspevali v svoji karieri, no mi pa na njihovo glasbo plešemo še dan danes. Mi pa imamo že rezultate, zdaj mi še manjka listek, da si lahko ogledamo, samo moment. Aha, že imam, torej za starejše mladince, 3. mesto Tibor in Tonja. Tibor in Tonja prihajate iz Briljantine, iz istega kluba pa prihajate tudi Matic in Izabela. 2. mesto. Iz plesnega kluba Plesno mesto pa prihajata Lovro in Ana, danes 1. mesto. Čestitke vsem plesnim parom, tem, ki ste zdajle na odru, pa vsem tistim, ki še in ste že odplesali, tistim, ki še boste. Torej 1, 2, 3 in slikati, tako da gresta Lovro in Ana na sredino. Fotografi vaju že čakajo. In še takele brisačke, Rock'n'Roll Forever, za spomin na današnjo tekmo, da boste na treningih lahko malo Švico brisali, zamenjati se morajo. Glej, kako to vse vejo. Meni od zadca pa prav stali, sam obrnili bi se, pa bi bilo v redu. Dragi plesalci, plesalke, imejte se fajn, zdaj pa ostanete na odru še na nekaj drugega, kajti celoletne... Stoj. Aha, zdaj so šli malo bližje zaradi fotografov, ampak zdaj moramo razglasiti še rezultate celoletnega pokala Slovenije, torej vse tekme skupaj. In na 3. mestu imamo Tonjo in Tiborja. Čestitke. Na 2. mestu imamo Ano in Lovrota. Zdaj sta mogla iti vidva, mislim, da na desno. In na sredini zmagovalca celoletnega pokala Slovenije, ne svetovnega, Izabela in... Kaj? Ian. Kje pa je plesalc? Aha, Bolanje. Jaz sem pa tle, ni mi šlo skrb, nekaj manjkali, ja. No, okej, prvi 3, majhen bez skrb stopite seglih, no. Tako, ja. Plesalca bomo pa pol narisali, da od zadca tabo stoji, je v redu? Oziroma bomo prilepali sliko. Hvala, danes tehnologija omogoča tudi to. Pa sej veste, ne, cel let tekmujejo, pa se štejemo to skupaj in dobimo, ne, seveda, zmagovalca celoletnega pokala Slovenije, zato pa še toliko več
podelitev na zadnjem tekmovanju v sezoni. Številka 21 je danes številka za Žigo in Saro, ki bosta plesala zdaj akrobatski rock and roll v kontakt stylu. Sta že pripravljena? Pa kar izvolite na oder. Žiga in Sara. Love was so true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face, I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I thought love was more or less of everything. The more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I could leave her if I tried. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yeah! To sta bila Žiga in Sara, odlično splesano. Zdaj pa vama predlagam, da se odspred pred sodnike na tla usedete in navijate za tvojega brata. Ne? Ok, preveč si utrujen. Gremo, Jaka in Tjaša prihajate na oder, jaz sem hotel narediti mehen hec, ampak ne za to. Navijali bomo tako ali pa tako, Jaka in Tjaša, izvolite. Days when you're falling down, there will be days when you're inside out. There will be days when you fall apart. Someone else will break your heart. I'm never gonna hold you back. I'm always gonna have your back. So try to remember that. I hope you're happy. I hope you're good. I forget what you wish for, and you're well understood. And now I'm standing here looking at you. I'm wondering what the hell you're gonna do with those Dr. Pepper eyes and your bubblegum hair. Yeah, I'm standing right here. I remember how I held you so right. I remember that Saturday night. Do you? There will be days when you're falling down. There will be days when you're inside out. There will be days when you fall apart. Someone else will break your heart. I'm never gonna hold you back. I'm always gonna have your back. So try to remember that. I hope you're happy. I hope you're good. I hope you get what you wish for, and you're well understood. Am I ever your promise? I know you'll be fine. Because Odlično. To sta bila Tjaša in Jaka. Par trenutkov rabimo, da zvemo tudi rezultate, namreč kako to gre. Plesni program in akrobatski program računska služba upošteva po posebnih formulah, ki jih niti ne znam razložiti.
kaj šele, da bi jih tako na hitro tudi razumeli, ampak imajo poseben sistem izračuna, upošteva se vse od osnovnih korakov, koreografij, težavnosti, izvirnosti in pa potem v akrobatskem programu zraven še sama izvedba akrobatike in pa sama težavnost in vse to skupaj potem tvori oceno. Tako da včasih nam je eno všeč v plesnem delu, drug nam je všeč bolj v akrobatskem delu, ampak sodniki potem to skupaj sežamejo in turnirska služba izračuna rezultate, ki jih bomo verjetno vsak trenutek dobili. Najboljš pa, da kar oba dva plesna para že kar povabim nazaj na oder, vse skupaj bo šlo tako še hitreje. No, ta kategorija, kot že vsi veste, se je včasih imenovala B razred in ravno na slovensko pobudo se ta kategorija zdaj imenuje Contact Style in mislim, da je bil to tudi en velik prispevek, da se je Contact Style v svetovnem merilu zelo dobro prijel in število plesnih parov je izjemno. Naj pa še povem to, pa ne vem natančno, tudi ta dva naša plesna para sodita v sam svetovni vrh, tako da mogoče bom zvedel odmerjam še katero mesto preden poglasimo celoletnega zmagovalca, ampak za danes pa drugo mesto Jaka in Tjaša. In pa prvo mesto, kdo drug kot Žiga in Sara. Včasih smo imeli B plesnih parov več, zdaj jih je malo manj, ampak nič za to, v svetovnem merilu naši pari sodijo v sam svetovni vrh. Pogosto so v finalu, tudi zmage smo že imeli in na drugem mestu finala Pokala Slovenije za celo leto sta Tjaša in Jaka. In pa na prvem mestu znova Sara in Žiga. Tako še par slik, še bolj ovenčani z medalji, priznanji, diplomcami. Me prav zanima, Jaka, kako je pri vas doma, vi da sploh veste, kaj od kjerga, ki imate toliko pokalov. A imate oči pa mami že dve sobe, vsak v svoji sobi. Zgleda, da bo treba sobe povečati. Ok, hvala lepa za vajen nastop danes. Mi se približujemo zadnji kategoriji, ampak pred tem bomo povedali, da v plesnem mestu ne plešemo samo rock'n'roll, pa sej to že vsi veste. Plešemo tudi še kaj drugega, ampak še ti zgleda včasih malo na rock'n'roll. Zato se nam bodo predstavili zdaj plesalci točke Cruising. Kar izvolite na oder, pa si poglejmo. Tudi oni sodijo v sam svetovni vrh, mislim, da so bili tretji na svetovnem, pa na državnem prvi, pa ne vem kaj še vse. Ampak sej to nima veze, važno, da mi pri plesu uživamo, diplomc pa pokalov se pa seveda tudi veselimo. Torej, hip-hop, pravzaprav street show dance, v stilu malo tudi na rock'n'roll, pa poglejmo, Cruising. Young Moonlight, baby. She rock to the east, she rock to the west, she rock to the east, she rock to the west, she rock to the east. I need all my best west to get on the dance floor right now. Yeah, come on. She on the floor with it. She touch her toes with it. Yeah, she comes around with it. She up the guy with it. Yeah, she bust it open with it. She on the wall, doing the wild dance. I told her bend it over, now she on the handstands. I'ma sit down, go ahead make your booty pop. Cry my baby, go and make your hips rock. She got the booty shorts on, so I'ma get behind it. Put your hands in the air and I want you to wind it. Now go ahead and make your booty drop. Little Richard, baby, go ahead and make your body rock. You better run, 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 here we come. Revving our engines under the sun. You're cruising for bruising. Whoa, keeping it cool, smooth and steady. So look back here, man, things are getting heavy. You're cruising for bruising.
Odlični plesalci stričev Densa, ki niso plesali rock'n'roll na rock'n'roll tekmi, ampak jih bomo še naučili, pravzaprav pa že znajo. Tako da, če bi bilo treba, bi kaj hitro lahko uprizorili tudi kakšen rock'n'roll show. So pa poleti posneli z oldtimersko Vespo in pa enim takim kabrioletom, en lušen video spot, tako da če želite, si jih lahko gledate. Namreč vsake naše priprave v Izoli izkoristimo tudi za snemanje video spotov. Zdaj pa si pogledamo video spot skupine Minioni Mix, ki prihaja iz Tržiča. Izvolite na oder. Odlično, to so bile Minionke iz Tržiča. Mi pa na oder kličemo že naslednjo dekliško formacijo, to je Big Girls iz Briljantine. I think it's time we started our new class project. A science project? No, it's called Rock Band. Cheated and lied.
Odlično, torej dekliške formacije sta bile dve, vsak trenutek bomo dobili tudi rezultate. Seveda so dobrodošli fantje, če je še kaj kakšen sosed, bratranc, brat in bi se želel zaplesati rock'n'roll, kar pripeljte ga v Briljantino ali v plesno mesto ali pa morda v plesni klub Tržič. Zelo bomo veseli vseh parov. Zdaj pa že kar pokličem drugo mesto, skupina Mignoni. No, v zadnju se nam vrti spet Jerry Lee Lewis, legenda, ki je v živo več ne bomo uspeli videti. Bomo pa na njegovo glasbo veselo migali še naprej, še leta in leta. Prej sem že malo namignil, gledajte si film o njem, res luštna zgodba. Recimo ena od stvari, da so starši mogli prodati hišo, da so lahko prišli do tega, da je fant dobil klavir, oziroma zastavili so hišo v takem stilu, nekako je to šlo. Torej včasih se je bilo treba res fajn izboriti, da si nekaj uspel, no in na prvem mestu so si priborile današnji uspeh plesalke iz Briljantine. B-Girls, izvolite. Obe skupine zastopata Slovenijo tudi na tekmovanjih v tujini, predvsem dekliške formacije so postale v zadnjih letih zelo, zelo popularne. Imeli smo tudi v formacijah plesne formacije parov, no teh zdaj ta trenutek nimamo, se pa v plesnem mestu Irena pripravlja, da bo počasno oder postavila tudi formacijo parov. Bomo videli, kako bo to kmalu, torej že v spomladanskih mesecih. No, naj še povem, da je razdelitev mest tudi v celoletnem finalu Pokala Slovenije oziroma celoletna finalna razvrstitev enaka. Minjonke so si priplesale drugo mesto. Velikih je treba vsaki posebej rokca stisniti pa medaljo okrog vrata za spomin. In zdaj še pokali za drugo mesto Mignoni. To za na klubsko polico in pa prvo mesto B-Girls. Fotografi, super. Zdaj bomo pa še en hec naredili. Milijonke, pejte odspred pred Briljantinke, ajde. Pa počepajte dol. Briljantinke se pa malo skrb stisnite, pa da so še mene kaj videli. Ni potrebno. Malo heca pa mora videti. Ati, mami, slikamo, snemamo. Ok, bomo dobili tudi video posnetek, da bo za spomin. Hvala lepa, dekleta. Mi smo pa prišli do zadnje kategorije, to je članski freestyle. Dva plesna para, akrobatski rock'n'roll najvišjega razreda in najvišjega zračnega nivoja. Na oder najprej prihajata Jaka in Gaja.
Odličen nastop, Jaka in Gaja, ne delite tega doma. In na oder že kličemo Luko in Evelin. In zdaj upam, da si navijamo še za ta nastop. Gremo! Luka in Evelin. Zdaj vam bomo dali par trenutkov, da se malo dahnete in za podelitev zadnje kategorije bi prosil Fredija, če se nam pridruži. Zraven bi prosil, da je še Mirjam Krpan Izak in pa Boštjan Pavček. Zakaj? Fredi zato, ker je pripeljal rock'n'roll v naše kraje, Boštjan Pavček je predsednik rock'n'roll sekcije in predsednica Svetovne rock'n'roll zveze pa Mirjam, in jaz mislim, da vsi trije si zaslužijo en aplavz. Namreč brez teh ljudi ni rock'n'rolla, zaradi enih se je začel, zaradi drugih, tretjih pa še vedno plešemo rock'n'roll in upam, da bomo zdaj po covidnih časih znova spet zagnali močneje. No, nekaj plesnih parov se že pripravlja od zadaj, kakšen danes ni uspel nastopiti zaradi takšnega ali drugačnega razloga. Mi pa zdaj že imamo rezultate, če se ne motim. Evelin in Luka drugo mesto. Pili. Evo, to, da vam pa trije podeljujejo, to je pa tudi nekaj ekstra, ne, ponavadi je eden ali pa dva, danes pa ti trije najbolj pomembni v slovenskem rock'n'rollu. Prvo mesto Jaka in Gaja. Tako. No, tudi Luka, Jaka, Gaja, Evelin plešajo v svetovnem merilu, posegajo najvišja mesta. Jaka na zadnjem tekmovanju z Gajo celo na 3. mestu. Luka in Evelin se mi zdi neka 7., 8. najvišja uvrstitev. Ne vem, jaz to napam, 5., viš kaj, jaz nimam pojma, nisem toliko na tekočem. Jaz pa mislim, da za finale pokala Slovenije so pa uvrstitve enake. Luka in Evelin, drugo mesto, finale pokala Slovenije v celoletnem. Ok, malo porokarsko. V celoletnem razvrstitvi prav tako drugo mesto Luka in Evelin in pa prvo mesto Gaja in Jaka. Zdaj bojo pa naredili kaj? Boste naredili častni ples.
Ali kako bo to? Nekaj bojo naredili, ne vem, pojma nimam. Poglejte si še to, preden se tekmovanje konča. 3, 4. Zdaj si morate dati pa lučka, saj na lica. Okay. Lušni ste bili, hvala vsem za te bučne aplavze, hvala vsem za obisk tekmovanja, tako tekmovalcem za vse vaše plesne vrgolije. Imejte še naprej radi rock and roll in upam, da se kmalu vidimo po novem letu na kakšnem turnirčku, ker nas bo še malo več.